Wonderful. Ngiyajabula ukwazi Mama. Okay, it's such an honor. I'm going home too. But this is your home. No, Mom. I have a life back in London. Kuzomela ukhuluma noMafikisa ngoba uma uthi awukhuluma noMafikisa lento engagcina sifaka amagaba adala ukuthi kuthinteke lapha emshadweni wakho. Hayi, uzoxola man. I'll be right there, Kaitsedi. Welcome home. He missed you. Okay, Nikaya Kamwe. Kia. I'm so sorry. It's not your fault. Suhamba njalo. Ngihlamela ukubhadakela office. What's Kuma gone? It's all up to me. Kuma vele nje umuntu osebenza ngezimbiko bengekusiza ngalutho. Kuyona nto ijo sangiyona yo. I-triple M wena ungayiphatha kangcono ngaphandle kwakhe. What's about Jackie? Ke tswa go bona ke ya mabane bosigo. Una le ka moring ya Kumo just staring at him. Kumo looks like a corpse. Naye lo ungcono kabi ngaphandle kwakhe. King so fun tukelo ya honka diqeto tsa tjena maphelong a batho. She relied on Kumo for everything. That woman is broken. She's lost everything. Kodwa kalahlekelwa ngayigidigidi zakubo. Kuyona nto ekhathallang eo. Chelete e ka se lokise ntho ena. Ntho e wena le abuti hao le entseng is attempted murder and nna ke a tseba ka yona. So ha nka se maponiseng, I'm also complicit. Sengisho ukuthi uyi expect ekutreateni inkhumba zenilwane. Kanti ke nomsebenzi yakhe omningi. Yo, bathi uthengiswa lapha enanini le kubo 100,000. Yes. Mkhulu. Yo. Sengisho nabangani bakhe keke banomusa khulu. Naye shem bekangiphethe kuhle. Yo. Ha. Yebo, yini manje? Ungifollowile. Ngisho kuma socials. Kusho khona ukuthi ngingamDM musa. Ngisho or ku sesel. DM. Oh no, uchaza ukuthi ufuna ukumthumela imessage privately. Oh, uyabona ke mntanami. Baqinisile abahlali phela manje. Uma kufanele lo mnyango ngapha uvuleka lo mnyango ngapha. Awuliyagedela ke izo zakho bele kuneze nyathufa lo ngihambe ngayo. Alo ngingamDM. Hayi mntana ungamdimema. Okay. Shameless. Waze waba mnandi azokuba nempilo. Kana ungakhathazekile sithando sikababazi. Maduzane nje nawe uzoba umqemane kwele simini sakho. Mhlawumbe uzudlulele. Uhamba kanjani ku Mr. Morocco? Angazi, I'm not really welcome in the Morocco house right now. It was so strange. Umuntu ablaquleke nje lapho la sethi uyavalelisa khona. Kanene, you are under new management, ne? Yeah, so kesibona ukuthi kuzoba njani ukuphatha uJack Mabasa. Angikaze ngimcabange yazi as a media man.
Ya kodwa yena phela vele behleze invest enkulu lapha ya Triple M. Yeah, kodwa uqale kwi-construction. Angithi phela my father part finance JBC. Hayi. Futhi ke wena umnandi lapha ya ngesakhe ispan makuthi ukhethe ujavela sixoxe nje sonke. He won't be involved in the day-to-day running. Hey, lokho ngikholwa ngikubona ngempela mfethu. Yazi lo muntu wangitshena ukuthi sibondile ngale story sakhe sa June 16. Umuntu nje vela ngishaya indiva fast. Ngakwazi nokuthi ngithi nje hey sithunzela. Hey. Oh, wena ngiyakujabulisa ukusibona sitatazela. Yebo cha. It's good to be back. Umamela wena ushwaqa kungcono kunokuthi ngibe kuleya flat. Hayibo kanti kahle sisi. Phela mina ngiyipodcast enkulu ehlonishwayo ke futhi. Ukushwaqa nje hayi angihlangani mina nebed hayi. As a co-presenter, I disagree. Yabona umuntu nje usumnikeza ithukana nje elincane kwi-podcast yakho bese yena jika kugwaze umqolo. Yazi wena. We need to talk about your look. For maid of honor. Kiwaka, Manala, Miriri, yonke into. Yani. Chumi. Ngicela ngizonje kodwa ukuranga Ivara ngicabanga ukuthi mhlambe kumele ucela umunye umuntu utathunile into lena yabona. No, why? Well, ikhimo hectic fix. Angiceda ngayo nje man yazi angifeel grand. Nakhona asazi ukuthi ngizobe ngikuphi ngenjani a few months down the line. Chomuskana na jwalo. You'll be fine by then. Phela kibone the editor of Mzansi Today last weekend. That woman, she had the same treatment you're having right now, and she's about to run a marathon. Inwele zami siyaphuma. Nesiphuma ngobuningi. It's Chomi. Yeah, angazi why into eningikwadisa kabuhlungu kanje yasithumisha. I mean, ngiyazi ukuthi bezothunakala leadings lena. You know, and I know ukuthi bezizokhula back inwele zami. It's just that I feel so exposed. Like ngathi le cancer lena seyavela manje yabona seyabonakala and ngathi angisungumfazi ophelele. You're still you. What's making me? Little twella wiki in with babes. Guri, the inches is gonna blow Belonda's breath away. Chomi. Akakeni loyo. Kamreo. Akamtsheli. Ngazi ngizomtshela kanjani man. My friend. Go a thusa go dula o le busy. Absolutely. Genged. I mean, it isn't a quick fix. Desambona ukam yonke indawo. And I'm kind of just going through the motions. Ga ile gore o tlile go imelwa. Ya go wa rona o mo fe sengwe le sengwe se eng gore o tla bo mekamekane le sone. Anqonda ba kukho imfuneko. Kutlo botlhoko ke sengwe se eng gore sa gamatsa. Tsena le go go tlhasela o sa ikemisetsa. So take it one day at a time. I will. It's good to have you back. Mikey? Ayibo. Hayi Mike, angizokudeliverla izinto zakho le emakhamamazi. Wena kuzomela wenze iplane, yabona wenza ukuthi ufika kanjani lapha. Ay, mana ka tla mona ka dintho tsa mo khamamasi. Ke fela ke tla thabela kopi ya tee. If uzoyenza ngizoyiphuza sis. All right. What's that? Ke nagana gore ke na le something e ke tshepang gore e tla go etsa gore o be safe. O reng ngwana?
ke nagana gore ke tshwere ntho e tla etsang gore o be different o di-chain restaurant tsene tse batlang gore di lo rana kantine ya kwana Global Media. O ka ba jwang ha re ka ba di-partner tendering ena nna le wena re be di-partner tsa nnete 50-50. Yawazi anginaso isikhathi salo mbheda ama-jokes wakho tu. Ke serase Lucy mo ka mama se rekisa dintho tse tshwanang le tsa di-restaurant tse ding ne mara a sebenze makhelwane e tla ka Sikhona wa bona ha ona batho ba rekisang dijo tsa strateng Ay, khohla sesanyekeze kwenzeke lokho. fela hobaneng re tla ka African vibe bo mohodu bo mala mohodu bo di e tla re ka di-special tse ding be re skopo wa bona Yazi nokwazi mase ngithola le tender le Green Sharp. Wena uzoqhubeka wenza into le ujwayele ukuyenza. Yabona? Ukusilethela lento zakho lapha na eshibhini nale emakhamamase kuphela. Marichomi wa kula ene o kula haholo o ka se kgone gore o rane restaurant e ntšha o le mong man o tlo sebedisa matla a gago kaofela the next thing dintho tsa gago di tla be di ikela kwana Sale nditelama. nagane sese wa tseba gore ke a gaeta kere Hey. Ngiyazama ukuthi ngiwubhulele umlilo ngoba leyo kulwa ngizwa kahle. we are way past that Mbelonde Kodwa siphalaphala ngiyazama. haebe ho batla ho thusa njo etse gore le poison le khomo ka eng gore di-doctor di gone mo fa pheko or whatever it is that will wake him up. Hey, sikuza ngeke ngikwazi ukuyiphimisa leyo ngalo wami umlomo. Then nalwana we have nothing to talk about. Mpilondo wa tseba I was really hoping gore one of you will come to their senses re tlohele bohafi bona empa ntho eo ka setsahala akere I'm wasting my time. Ngakhuluma kanjalo man. Ne ke re jeka o ba motho mo betere that you're a good influence on him hore ho ba ntate wa mo change. Ngivele silungisa into zomndeni. No, not while you're going around le bolayana le batho the way le ratang ka teng. And wena ore o chomi yaka empa o thusa Jack. Yazini. Wangena umazi unqenqa ukuthi kukhona azokutshela kona khona ngeke akutshela kona. Yes, ka business ke utlwisisa mara this is personal Mpilondo. Nanga sikhona ngasiphile jena ke bona Ruby tori ke nkele ditho tsa ka ke tsamaye mo. Nka break la. Yeah, go busy ngale ngaphakathi. Ya le ditsela di busy. Yo, ke ne ke ithuta. Yo, track eo e kgolo. And batho ba tsamaya hohle fela. Mara, o strategize ke star. Hey, cool. Ya, ke tla be ke drive la time laka. Ke fumana tšhelete ya nnete. You're so sweet. Sweet. How? Yeah. Futhi ke sometimes so hot. Bona sebe. Ke maswabi a ka fumana dintho tsa hao tsa art ka nako. Le dintho tsa hao tsa cage. Dano. Eish, ku right man, kulungile. Lokho ngenzele khona appreciate. Okay? Why ungaphumi nami? Mhlambe sizikhuphe mina nawe siyokudansa like nje sipho. Really too. Jwalo ka date. Mo batho kaofela ba ka re bona. Yeah, Dando. Awu. Ora ufuni mhlambe ukuphuma wena. Of course. Yebo yes. Hey. Sis man. Ako gawana le moga wa ka wena. O di mara. What's ke excited le go itse gore mo officing ke bona fela ke kry-a a text message e buang gore my office now. Kabis. It's just finishing up on this. Obviously, I've been out of the loop for a while now. Obviously. So I'm gonna need to catch up. Ke tlo tlhoka gore o etse a report e mpontshang gore ntse o diragalang mona ntse ke seo. Okay. Otherwise, we're not going to Fine. Okay.
Kumo yene, o ya yang? I don't want to talk about my family, Dao. Rather just focus on bringing me the document by close of business today. Thank you. Ngwananyana, o na le dilemo tse kae? 23. Iyo! Ko go sia moshanyana eno yaka ka 3 years kaofela. Ma ke moshanyana. 3 years a se letho. Wena o tlamehile o itshwabele. Ke isa moraka ka go ntatae gore a ile ho ithuta something. A iketsetse bophelo. A ipetlele tsela lefatsheng lena. Ma go wena o etsa wa mo hula. O tlo mo tlisa back ka hara mokoti wona. Akusimgodi lo. Ngiyasebenza la. Nawe ngokunjalo. Ye wena. O ska ba tlo nhlwella hloohong wa nkutlwa. Ma, noma sebe ke girlfriend yaka. Ra ratana. Girlfriend. Angazi mina ngegirlfriend ngifana ukuratana. Wa bona? Wa mmona Jezebele. Wa o user. No, ma, a ho jwalo. One day ke tla be ke driver le thamalaka. Ke gola tšhelete e ngata. And e tlile go ba girlfriend yaka full time. Yazi imihlola baby. Angifika ngali amafridge off ngikutsheleke. Bathi into ethuneka lapha ukuthi usandelo bekathi uyayikulumaka ngala ngithi wabona unplug amafridge ukuplaka i-vacuum cleaner. Babaqedile lapha nge-vacuum. Boyithu nje bavele bakhohlwa nje. Ha. Stupid bushisa pe. Hayi. Yasingakusho nje ukuthi bewa ngabandi. Wafika ufix. Ufix yazi phela konke afuna ukuringa nami ngayo lately baby. Ukuthi kwamele ngigcoke kanjani emshadweni. Leyo mshado waba nguboni wenzeka. Hayi bojiwe khona. Uchaza ukuthini mawuthi awuboni wenzeka. Yini into engayenza ukuthi umshado ungayenzeki vele? Nayi baba. Thank you. Yazi le ka fixa nongxenxe. Impela ayidonsa kanye indlela. Baneyinkinga futhi hayi inkinga. Izinkinga engathi inkuhlwana. Hey wesithando, inkinga everywhere. Ingwele zami seziyacala nazo yazi ukuphuma. Yazi unokwazi. Uyafika lapha nazo uzongistressa na yazi ufuna ukuthi sithi siba ama partner kuleya tender leyana eye canteen yase Global Media. Cabanga nje. Ena yazi uthi into especial izoba yini ngathi ukuthi thina siyobe sidayisa iskopo. Anoma ngizwe kahle la. Ngizwa ngathi ukhuluma ngokuthi usuqothukelwa inwele. No into ethunakala kuwe wonke umuntu nje yabona othi ukungena kwekhimo. Baby inwele nje kuphela. Ziyokhula futhi. Awusho usazophekisa apha? Ya ngisazoyipheka. Fantastic. That's good. Yazi uzala. Athi ngihambe ngiyobabheka ukuthi lento lena eyayiBianco ihamba kanjani nama fridge. Dumela. Ashe. Come through. Report no e batla ke. Ke ile ka ilatlhela bofofu. But I think it's pretty accurate. Ke a leboga. Ga go monate go mo bona ntse yana. He was quite charismatic. He is charismatic. Yes, of course. A dingaka di gaufi le go bona gore ke se se dirang gore a nne jana. No. No, ba ntse ba dira di-test. Yeah. Gone ke gore ba tlhatlhobe sengwe le sengwe. A o ka kgona go bua ka tiro for a moment? Yes, of course. O ne o le matlhagatlhaga ko tirong gompieno. Ordering me to come to your office, demanding reports. I'm sorry, I didn't mean to hurt your feelings. Ke ne ke akanya gore go ka nna botoka gore wena o lebagane le kgannye.
My brother's in a coma. And he's got nurse care 24/7. Fela o tlile go siama. Dingaka di ka tloga di a lemoga gore ke eng se se dirang gore a nne yana, and he'll be fine. My son is gone. Moradi wa me o tsamaile. I don't want to spend the rest of my life sitting here. Work is the only thing that keeps my mind off of everything that's happening. Gee, yinwele nje kuphela. Yawazi lokho. Mina ngikhule ngitshela ukuthi indoda ayikhali. Uma usukhala kanje bese rena mina kumele ngenze njani? Uyazi buhlungu kanjani ukubona umuntu omthatha. Bethu buhlungu ngazobuthatha kanjani buhlungu kubo bakho. Uyazi lento usho ukuthi indoda ayikhali yonke leyo nto. Engathi shu mina umkhulu wami ngikho bobo. Wayikhala amakhonto esubuhlungu umshanga phakathi ko. Lafazi yami ngikuthanda yazo ma. Ngikuthanda nami yazo. Sawubona Vike. Okay. Ungitshela ukuthi wena usuyangabaza ukuba umkami. Ulikile hobola my business partner and my best friend. Kinale hlanga yamona hebe kuyawunyala. Ngiyaqonda ukuthi kungani ungahle ucabanga into enjalo. Kanit? Ayazi lento ixakile mina lokho wena ucabanga. Lempilo ndara jwalo. Uyamkhumbula umka Khumo uNozipho udadewabo uSipesihle? Yes, of course ngiyamuphula. uNozipho weza kimi ezocela usizo. uKhumo wayetholile ukuthi wayelaleni nalo mbhemu wephoyisa uMalinga. uMalinga yena wayegatshe ukufuna ukwembula ubugebengu bukaKhumo. Yes, ngiyahopela, but what does that have to do with anything? uNozipho wayethukile. uKhumo wayezombulala. Weza kimi ke ezocela usizo ngamsiza ukuthi anyamalale. Butle, work at that whole shootout thing. You set that up? You helped her fake her death. Jack, but you batlhokofetse mane. uKhumo wamthola uNozipho nengane wamsabisa. Ume ngahle ephila uKhumo zokulala uNozipho athatha umntwana bese gasela mina asukela pheze kuwe futhi ngoba wena usondele kimi. for sure.